Mitolonto Romi Ami Ar 祈祷每一天。Liputan no tabang ko rakat no masarutsulay ko falutso mitier i jingraan atamlaw。忠心信靠主的人，主必看顾他的脚步。Sarigaka mapulong平安。Maratsay kita amilayap do suar no kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Pasuar ko kawas ji Yakoban。Mikaput kako itiswanan daerah i Egypt. O rumah satu. O kakeritlen ako ko telos iso apanukay tunini asra han ningra. I satapangan 46atsefang saka 4上帝对雅各说：“我要亲自和你到埃及去，并且亲自带你的后代回到这块土地来。”创世纪46章4节。Sarikakaw Mitlipod ko kawas to urib no mitiaray i jingraan atamlaw. Saka awaay to kupales i urib nangra. Sa ay kasaan ko suar no pangcaray jurlal. Nika ano masama-amaan ko urib no mitiaray to kawas atamlaw i. Una no pikapot no kawas ko sa kaira no pafaluzuan ng ra. Ta jiri hatay to kufaluzo ato kimmer to kufaluzo ng ra。圣经并没有提到凡信主的人，上帝看顾他们的生活不再有苦难。然而，信靠主的人，无论在什么处境中，因为上帝的同在而心生盼望，内心充满平安和勇气。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tabangau, yo sarutsulen aku kufalujo amitier i tiswanan i, palalanen iso ku urib aku. Pasolin kako, anu ika ngaayan to, anu ika rurayan to no urib i, gerilen iso ku rakat aku。上主啊，当我全心全意信靠你，你就为我的生命开路。我确信，无论处在顺境或困境，你必指引我方向。Pakani i dalam anay angangan no tabang ji Yesus Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。